Bacım canım bu erteden turgan kesin tenge bir çımadan çığım vardı. İçi dolu altından. Çok dalıydı. Nesi var tanda? Cavlukçuklarım vardılar. Oo, kaydan bilgisi cavluklar sigün. Tüller nusir ona kaç siniydiler. Beni kaç sini zaten canıma salmayma. Maşallah bu kögüsü. Ne Mene berik mi sebirçik? Vнимание olsun. Просто внимание izlemez. Bu kögüs kaydan bir sayılan kesimi. Vallahi sanayip olmazsa. Не хочу такой, но ayrı çıktı bu ha. Tu maşallah ayrıydı. Ayrıdandan sonra bu da не пойдет сразу. Bu da Bir can parçalı. Kalaydı parça bir cır var idi. Bir seyir cır. Parça Allah bilay. Parça. Başındağı parça cavluk çok. Aç. Düşür esine tak. Ne yapıyorlar? Ogay bunu da süymeyeyim mi? Ogay bunu da süymeyeyim mi? Ben önemi хозяйкама, плохой хозяйкама, не пойдет. Так. Ага. Buçukta ogay ne темный не хочу. Ömrü темный kiyip turganma. Endisi jarıklığa. А неужели это не nравится? Ma bu ayrı da alay bir can çıkına bir sal çanı. Tak ma blay. Aha. Oho, ma bu ne zattı? Ne arı zattı bu ha? Kızlar kaysı cavlukunu saylayın. Bar kız da kara kız da bunu da bir canına sala tur. Aytırsız kaysını alayım. Sıp görünüyor. Toxta ma bu bir uzat. Ma bu gibi olur. Ma bu tu maşallah. Ho. Saat kiyip de kökzürük mi? Ululuğu kallay birdi ululuğu bunu. Ulu mudu? Ha anladım. Tu maşallah. Bunu da bir canına sal men jarat kallaga. Toxta mani unutturup kesinde koyar izleydi. Beri sal. Ogay ala tutmalayda dağı da. Oynabay tamam sükülün kalmasın. Так, это не пойдет, это не пойдет, это не пойдет. Ogay. Klimanı. Klimanı kübürçegine. Toxta ma tübünde bir el zat vardı. Ne zat? Ma bu kök zat ne zat da klima bir çıkar. Emarun tübüne salıp menden jaşırıp turgan göremsin. Kumaş bolu mu? Kumaş mı bu cavluk mu? Kert. Cavluk. Kerti? Tu maşallah ma bu menikidi. Tip bir köreyim başında tutam bu turuk mu? Все. Все aklima. Ma bu cavluk menikidi. Откуда ты знаешь мои глаза? Tu maşallah. У тебя красивые глаза. Gördünüz mü cemaat? Meni aklım açığım ne deydi? Kaysın saylayım cemaat. Boldu все. Sağ tut canım. Kuançlığa ki. Maşallah canım. Ben mapsakat salayım da bulay. Sonra başıma ki kızlağa bir kökzeyim senin cavukların. Eksisinden kaysın saylayım. Амина, посмотрите, какой мне платок взять на подарок от Аклимы, от уважаемой Аклимы. Она хочет мне подарить платок. Этот мне очень нравится. Из-за ее сундучка вот этот платок. А теперь покажу еще какой платок. Где еще один? Вот этот, сейчас. Ну-ка. Все увидели, какая я кудрявая. Я вообще-то с детства кудрявая. А еще плюс меня побрили мои дети в прошлом году. Все равно в платках женщина. Женщина смотрится в платке, конечно же. С этими короткими стрижками, конечно, мне не нравится, но так получилось, что меня побрили. Амина, которая мне лучше идет? Вот это скромно так, приятно. Слишком пестрый тот платок, по-моему. Очень красиво. Все тебе идет. А это вообще очень благородно. Спасибо большое. Подарю за Рашаду. Пусть будет зеленая дорога каждому человеку, кто в пути, и мечты, чтобы исполнялись. Да, спасибо. Амину. Это добрая женщина, Бытаева Аклима, воспитавшая таких прекрасных детей, прекрасных внуков. Дай Бог ей здоровья. Я желаю всегда тебе зеленой дороги. Спасибо.